sampean bahagia, kadoku terkesan biasa, dong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa Indonesia, ada Ars Audio Production, jika rakyat bisa mampu sebanyak bahagia, kadoku terima kasih Mbak, biasa dong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa
Terus